Addan sa 10 may sa minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Imsakbay na papagayam ng tigibasa, ti bunig tilandani, kastamutin, dagiti kominyo, ti live Facebook, ikablawan tayo muna ti papagayam tayo nayat, at umartarabay ti dayto ya programa sa mibingayo kinandani, ti Lucanja, ita Western Pangasinan. Kastamot ta probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra Ilocos Norte, ken Ilocos Sur, kang runani ti siyudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. At to yun nagdi branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Kasol installment, anya pa iturayin nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makaiwar ti motoryo ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation, Manipod Candom Branch, Narvacan Bantay, San Domingo, Ilocos Sur, ken Abra. At dati agur oraya 1,000 pesos, kada dati makuyog na customer ang makaiwar ti motor na. No at dati sa Lodjodyo tumawag, tidayto yung cellphone number 0927-6952-099. Pino kumuntak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo nga bumisita kayo, karagitin na Kama ta branch office, Don Philip Marketing Corporation, kung saan nyo alipipatan ng ibaga, tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Pinoy bagayo ng ngigyo ti radyo ti Radpas, karagitin madanunan nyo kakapintas, kinaisim mababalasang to opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnoin sige na maala yung mutlang ti 1,000 pesos no makairuar ti customer ti motor na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, ket requirements to valid ID, ken may salang ako mikara. Don Philip Marketing tagur-uray kada kayo. Dagitemot nakabaylon ti motorsiklo na ingkayalanin dagitay. Original URCR ti motoryo to opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot din dagiti saan pay, ang nakaala ti plaka ti motorsiklo na manipod taon 2017, agpababa 2014, ingkayalanin wino, iklim sa Jay Opisina, TLTO District, Candon City. Napapakayam, naimbag nga oras kin malimyo amin na pada-pada, ti daytoy akabara na at tiyempo. Kita tingarod ti pamalagip Manipod Master Control. What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City.
aming pamilya na mawawang ng financial assistance. So, napanunod ni Congresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inigilan ng program ng AKAP. So, dati AKAP ako sa kabalbalo ng programa ng DSWD at dito ako adala dito sa bali na mabalik na makaawa ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous hosting. Dan sa 18 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Kikablawan tayo ro na pagayam Babi Guruspe, Laria Baba, ti Pidpid Santa Cruz, Ilocos. Hasta mo tinmar kanto Negratsuito, ti Barangay Villarica, Candon City, ni Dexter Gallita Duga, ti Paok, Norte, Santa Lucia, Ilocos. Hasta mo tingrapagayam Bernardita Libaton, ti Bugnay, Candon City, ni Janice Miragonton La Chica, ti Pantar Villahermosa, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Cesar Ballios and family, Vivencio Inigo Sr. and family, Ryan Ballios and family ti Barangay Alangigan Sikin, Candon City. Hasta mo kin Henry Navarrete, Miriam Navarrete, Jonathan Navarrete, Jenalyn Navarrete, Laja Amores, Gerardo Canton, Maria Canton, Florencio Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, ti Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Unamad ni Gelser Humarabon Galapon. Happy araw ng kagitingan, sir. When datang aldaw. Aldaw lagi ti bayani ti World War II. Musta pagayam. Gelser Humarabon Galapon. Hasta mo kablawan tayo pa ni April Abilio, Mary Joy Abilio, ni Rodrigo Abilio, Milanyo Rubangil si Rubang, si Barangay Amgid, Candon City. Hasta mo tin Roli Gabaldon Laperte, Binaminandaya ti Barangay Baringkukurong, Suyo, Ilocos. Hasta mo kay Richard Chan, Dorsaran, Suyo, Ilocos. Pablawan tayo mga si Barangay Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawad Alfredo Baclayen, Kendores Ramirez, si Barangay Mabilig Sigay, Ilocos. Hasta mo tin kay Melanie Kabanban Marsan, Delvin Ganadin, si Barangay Tangke San Fernando City, La Union. Kablawan tayo mo si Barangay Captain Osilito Magpali, Ricardo Sibayam, Franklin Milora, Chopilo Bagoyo, Narciso Abasa, Nestor Maer, Kenjani Picua, si Bangar Respan Radio Group, Bangar La Union. Kablawan tayo mo ni Barangay Kagawad, Mario Barret, Barangay Truser Angelina Banto, Barangay Secretary Recho Guerrero, kay Barangay Captain Ricardo Bielog, kay Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocos. Hasta mo tin grapagayam, Amor Salibo,
Lorenzo Lawage, Julieta Lawage, and Ronnie Alcantara ti Barangay Barakbak, Galimuyod, Ilocos Norte. Kablawan tayo mo ni Jubilito Bustamante, Urenico Bustamante, Prudencio Bustamante, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kingkastamutin Krapagayam, Ariel Lopre, Maria Lopre, Yolanda Lopre, Ruel Lopre, Manili Nison, Delic Leison, Lia Ison, King Daniel Orbos, ti Barangay Katuray, Bulinaw, Pangasinan. Kablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Arlene Quaresma in family, Mr. and Miss Maribel Serrano in family, Mr. and Miss Gerald Quaresma in family, Mr. and Miss Alan Limon in family, and Mr. and Mrs. Alexander Lemon Sr. in family, Astamutin kin George Jojo Toledo in family, kin Punong Barangay, Erenyo Calip in family, kin amin na barangay officer, ti Olo Norte, Santiago, Ilocos Norte. Kablaw dahil kung nagapo kin barangay, Kagawad, Wawi Limon, ti Olo Norte, Santiago, Ilocos Norte. Kastamot na kablawan ti Badwa family, kin Garcia family, ti Lumaba, kin Papaya, Villavisosa, Abra. Kablaw dahil ti Manipot, ti Gumintong family, ti Barangay ng Matican, Santa Lucia, Ilocos Norte. Kastamot kin Albert Cacho Almasan, ni Pilar Abra, ni Raymond Caducio, Tambulugan, Narbacan, Ilocos Norte. Kastamot kin ni Abel Gabisla, Nandaya, Abilina Dacumos, Magday, Arja Abilan, ti Barangay Bitong, Galimuyod, Ilocos Norte. Kastamot kin Eric Paulo, ti Pawa, Bigan City, kin Lester, ti Laplapog, Villavisosa, Abra. Kablawan tayo mo ni Perling Kodjamat, ni Juan Kodjamat, ti Barangay Alangigan, Sikin, Candon City. Kita tingarag muna dani yung intay basa. Nagapo kin si Berina B. Pascual, ti number 40 Barangay Balatong, Lawag City, Ilocos Norte. Ti dani yung nana Paulwan, anungun ti Maysa Aparalikod. Daga na kayan nakak Pagilyan na Pilipinas, urayom tumayakon nagpapas, aday tabang lom tiragsak ko taglip-lipyas, itisinong mo mapunas amin na panaas. Dua manin tinaglupos atawon, manipod na udingin na panakailangan, karagiti pamilyak aragsak ko kin kapatpatgan, makadin na kida anak nuan rab-o kintalingan-ngan. Itiiliw ko ngaglaplapusanan, anatupan iti dulyar kastandan, agas ti banbannog nagpaspasaran, ibturak amin
Tapno dagiti kiddaw kit mapatgan. Balasi tao agasat kot panggedan. Nariga tanalaka kinayok kora pagpaltuadan. Tiag serbi ti sa bali a pamilya malakaman. Adu alingot kinlwa agarobo sa di mapingdan. Wen sakripisyo adakkel ti umadayo. Masapol ti turod pakinakem agtrabaho. Akabulon na tragsak kinlidayi ti puso. Tapno naragsak mo't dagiti amo iti serbisyo. Masapol mo't mapagtalkan para iti amin na banag unag pagtaingan. Kitited mo't ni amo ti ayatin pamatag. Tamakita na ti anos kinagagot kin saldot. Right ti Dani wana paulwan anungun ti maysa para palikod. Managapo ki si Birina B. Pascual ti number 40 Barangay Balatong, Lawag City, Ilocos Norte. Dahil ito kutada sa Balasiw ti tao. Kita trimot nga rod ti maysa sunata amay pakuyog ti Dani na. Sikalaang ti pagduyusan daytoy rikna. Iti tunggal aldaw sikati sapsapulan to'y mata. Wen pudno nga sikalaang ti inak ay ilapsik ti adu nga sulisog napudnukin ka daytoy puso. Uray iti labus ti adu nga panugot. Among nga siksikalang tinak ay ayaten. Sikaawan sa baliti kagasat ko. Sikamat lang tinampun
tagainip ko. Wan pudno awan sa bali, nanipod pa'y idi. Padung natawang tinaglabas, masikatin na inay ayat. Si kalaang ipagduyusan day tuwirik na. Iti tunggal alaw si kati sapsapulang ko'y mata. When pudno nga si kalaang tindak ay ayatan. Wan pudno nga si kalaang tindak ay ayatan. Malagsakan na datoy tatayin, makakadwak dagitoy agtutubo na datoy tata. So, duwa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program,
kat I think there are 95 grantees isudati makaalati 25,000, and that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program isudati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. At dapat sa 48 minutos, kasangwanan ti oras nga alas 7. Kit kunan Alfonso Rayray,
Good evening, Idol. Special greetings to my best friend, Ruby Kalarita Sinait, Barangay Duyayat, kastamot kada, Brianna Brilla, Abigail ni Alaysa, from all things in God bless Idol Lito. Nagkapurita kin Alfonso Rayray. Pagayam Alfonso Rayray, pakumusta man ni Randy sa Florida, sa Lapasap, Kabugao. Amum sa mga tinambar na. Sige, padasum man akong takin. Tapno ti kasta, i-contact mo na. Kaya't ko nga makapatang. Kitwablawan tayo roda, Mr. and Mrs. Marshall Mila Olbinado in family. Mr. and Mrs. de Gloria Olbinado in family. Astamutin kin Mr. and Mrs. Roelio Nora Castro in family. Ni Johnny Olbinado, Guillermo Olbinado, Catalino Olbinado, Fred Olbinado, Roger Olbinado, Tede Olbinado, Pedro Orpiano, Rodi Biay, Lobi Castro, Lobina Castro kin amin na family. Olbinado, Orpiano, Ordinado, ke Barangay Patpata, Balawan, La Union. Astamutin kinapagayam, Janus Car Orpelia, Janice Orpelia, Dante Orpelia, Crisanto Gabayan in family, Danaya Gabayan, ke Barangay Salvador Sikin, Candon City. Astamutin kin Armando Muñoz, Roger Sibayan, Domingo Lopez, Rodolfo Pablo Dante Sibayan, Rodel Coloma, Rodrigo Macanas, Hermenio Miren Fernando Pablo, de Barangay Losong Norte, Bangar, La Union. Kablawan tayo mga ni Delia Kidangen, Leo Kidangen, Ricardo Calagues, ni Roslyn Calagues, Ronald Dungpain, Rialim Benito, ni Barangay Sariwan, Salcido, Ilocosara. Astamutin kin Makari Abaya, Jose Abaya, Warlito Abaya, Jomar Abaya, Clarissa Abaya, Sherlyn Abaya, Kinimi Abaya, Tisecho Pantara, Villa Hermosa, Santa Cruz, Ilocosara. Ablawan tayo para pagayam, Ede Boli Lobindino, Emily Lobindino, Melchor Lobindino, Angel Lobindino, Roelio Legaspi, de Barangay Gilong, Dalawa, Lilom, Ilocosara. Astamutin ng Agosto Legaspi, Juanito Alcantara, de Barangay Talyawon, Tagudin, Ilocosara. Kablawan tayo mga ni Rick Rivera, Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., Ribain kin Edwin Sullivan, Tiron Philip Marketing Corporation, Alaminos City, Pangasinan. Astamutin kinapagayam, Dionisio Dakanay, Clarita Ragos de Barangay Calautit, Baknutan, La Union. Astamutin nila Mr. and Mrs. Renato Mirna Pascua Ortiga at Baknutan, La Union. Mablawan tayo mo ni Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawa, Gigi Coeco, Joffrey Cadorna, Minda Palo ni John Byron, Berilio Ambabag ti Barangay, Banukal, Lidlidda, Ilocosara. Astamutin ng Glory Gayaw, ni Emily Tumupiat, Annabel Tamayo, Marlene Antolin, Herminia Ramos, ti Barangay Kalitong, Burgos, Ilocosara.
Kita tingarod ti Dani yung intay basa. Managapo kin Marlo Nagbayani Rodrigo. Ti Kulaw Claveria Cagayan. Ti Dani Unana Paulwan. Ayat ko daniwan ka. Daniwang ka. Agingga nga dati litra. Amay kurit ko tapno agbukar a pluma. Sangali ka mangibarday tuyayat ko. Sayrok noy kukin ka hanap nuan tirago. O kunot dagiti partan iti agsapa. Ngay bilat kangayudan na raya. Sabungak dagiti kakasam italaylo. Kiti ti arpad mo, sapay ting kamay ayo. Damilyak ti Daniw, wintay sagot kukin ka. Amang iparipirip, lan sa puso kinrik na. Pagbalinag ka sa muwing tisinong mo. Amang ililikin ka, tinaudi a paraiso. Wino na sudi a paraiso. Biyag ko si katawan, pulos patinggana. Ngag-cross lobong ko, ngagmaymay sa. Yak mauma, ngaulit-ulitin ti kinapudno. Asikat pakabuklan, ti Daniw day ti puso. Taging ka nga adda, litratong galagsapa, jak tupulos, mauma, ayat ko adaniwan ka. Suraita ti Daniw na Paulwan, ayat ko daniwan ka. Managgapo kin Marlo Nagbayani Rodrigo, ti Kulaw Claveria Cagayan. Kita tuimot nga rod ti Maysa Sonata, amay pakuyog ti Daniw na. Awanen ni Ayat. Na minsan nga aldaw ket nagsarakta. Di dati pagligli ngayon ta. Insawang mo nga hanakon kaya. Anyan nga paldaang diin nagnarignan. Saan akon kaya makita pa. Saan akon kaya makasarita. Anyat nagbasulak apay inbatila. Naumakan kanyak awanan ni Ayat. Yan. Nuanyaman ti nagbasula. Nga isat poon gapo nga nagbaliwan.
Vietnam nga ipapaay mo kanya, napukawen nasamit alangin-langin, saan nakunsayan makita pa, saan nakunsayan makasarita, anyat nagbasulak apay inbatinag, naumakan kanyak awanen ni ayak, saan nakunsayan makita pa, saan nakunsayan makasarita, anyat nagbasulak apay inbatinag, naumakan kanyak awanen ni ayat, naumakan kanyak awanen ni ayat. Ti panang irogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amamo nga bababae kas kada lalaki ket ginaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no adda dagiti mayat nga mangsuro umay dalata ket may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigudan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita ditoy dragon kaskada billit mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin. Ay katuan apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison ti numuti biyang ta danunan dagitoy no adag kasapulan. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance diet. Pinggang Pinoy malami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. Move more, eat right, Be clean, live sustainably. get vaccinated, Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan, sa healthy Pilipinas.
tayo, ang kanayin ng ipagpagang ito yung segundo distrito, at least hanin tinga babayan na po, dagiti ay managaya tunay nga leaders tayo dito, kanunan kita Deputy Speaker Christine, na po Mayor Ed Sisong. Dapat 2 minutos, kasangwanan ti oras nga alas 7. Kakablawan tayo nga rin ni Pagayam, Cardi Romero, ni Sheila Romero, ni Teresa Romero, ni John Joseph Romero, Salvador Romero, Fidelina Romero, Marites Romero, Fernando Romero, di San Miguel Burgos, Pangasinan. Hasta mutin Pagayam, Mila Valdez, Marilyn Pariñas, Lolita Pascual, Teresa Valdez, Talangigan Sikin, Candon City. Mablawan tayo mo ti Asinyan, Rondalia Group. Pagayam, Alejandro Culas Banwa, Carreño Dimas, Willie Martin, Birgara Ginatang, Enrique Dayan, ti Barangay Kalumsing, San Emilio, Locotor. Hasta mutin Barangay Captain Edencio Banwa, Barangay Kagawad Arcadio Gomalio, kina ex-Captain Roberto Balvin, kina Barangay Sibsibo San Emilio, Locotor. Kablaw na itong nagapo kina Pagayam, Alejandro Banwa, kina Kalumsing San Emilio, Locotor. Kablawan tayo mo ni Greg Lawagan, Manuel Kidaog, ni Ana Kidaog, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Hasta mo itong Bin Saludo, Abit Saludo, ni Nechon Dakwasi, Domingo Manzano Tamaraw, Santa Cruz, Ilocos. Hasta mo itong Roelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Junalin Ortiz, Leo Gardenia Ortiz, Dorocho Ortiz, kay Rona May Ortiz, tinagsabaran sa Balawan, La Union. Kablawan tayo mo ni Maricar Murao Garcia, ni Carmelita Murao, Nelson Murao, Baby Murao, hasta mutin Villanueva family, Contawi family, Moswila family, ti Barangay Paratong 3, Bangar, La Union. Ablawan tayo mo ni Barangay Kagawad, Alberto Gamis, Barangay Kagawad, Jukar Parillo, Barangay Secretary Nelson Manalo, hasta mo tindag ti Barangay Tanod Ken BHW, Ken BNS, ti Barangay Villarica, Candon City. Ablawan tayo mo ni Rosalyn Yanga, Diesel Ramos Sita, Raja Valdez, ni Mi Arias, Yolanda Rosario, ti Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Ablawan tayo mo ni Adila Rivera, ni Green Valley, Baguio City, ni Julie Navarro, ni George Ramirez, ni Juan Ramirez Ortega, ni Jen Garcia Ortega, ni San Fernando, La Union. Hasta mo tingin Malua Baya, ni Candon City, ni Magda Eleo, Tapato San Esteban, ni Locotora. Kablaw na ito nagkapo, kay Carlito Estranero, ni Sabangan, Santiago, Locotora. Nawel, malagip ko manayin. Ipagayam sa Randy sa Flora, dito sa Lapasap, Kabugaw, Ilocos. No dati wayam, winugundaway mo, masapul at tumawag ka kanya, at dati na pati ka pagsaritanta, may papanti maysa, apagayam ta. Tapno, madalusan lagiti, makaipas rik na agapuanam, isaan na may parbeng, anaramidam, na siyat lang kumano saan ka ng iramraman. Ala papagayam,
Dagiti karuban ni pagayam randi sa flor dita sa lapasop ka bugaw. Pakibagayo at tumawag kanya uray katamuna mo tinambar ko. Uray ka nakapatang kumutin timay sa karakwada nga kabsat na. Ado kita naalak informasyon. Ana pagayam randi sa flor di sa lapasap kabugaw ilukusoran. Sakripisum di tumawag kanya tapno ti kasta malinisan mo tanagan mo. Kita tingaro ti pambalagay manipod master control. Ako po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito kasi yung ibang students po hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung ano nila financial assistance, tapos kami po every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ngam iti 5 meter. Amuan no adda dagiti piggad nga senyales ti daluyon iti kabay bayan. Amuan ti lugar apagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan apakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Agdan 7 minutos, malpasan ti oras nga alas 7. Kikablawan tayo ni Yumi, manariman mo nga buibuya, ti live Facebook ti programa, sa mimingayog kinandani ti Lokanja.
Kita toyen dagiti brande da motorsiklo Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Kasaro installment anyapay tururay nyo kagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makailwarte motoryo ti Rolls Group Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos, Ken, Abra. At dati agur oraya 1,000 pesos, kada dati makuyog na customer ang makailwarte motor na. No at dati sa Lutudyo tumawag, tinaytoy ang cellphone number 0927-6952-099. Minno kumontak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo nga, bumisita kayo ko dagiti nadakama ta branch office ti Don Philip Marketing Corporation nung saan nyo aliplipatan ng ibaga tinagan ni Lito Alcantara, sales manager. Binoy bagayo ng ugyo ti radyo ti radpas, kadagiti madanunan nyo kakapintas, kinaisim mababalasang to opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapno insigida maala yung mutlang di 1,000 pesos no makailwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kit requirements to valid ID, ken may salang ako mikara. Don Philip Marketing Tagur-Uray, kada kayo. Dagiti mo nakabayan ti motorsiklo na inkayalanan dagiti original ORCR ti motoryo ti opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Kandong Branch, Kandong City. Hasta mo tin kalagitisan pa'y anakaala iti plaka ti motorsiklo na manipod kawon 2017 nagpababa 2014 inkayalanin uniklem sa jay opisina ti LTO District, Kandong City. Itugot yung lang nagitay. Xerox copy to original ORCR ti motorsiklo yo agraman valid ID. Kitwablawan tayo roda pagayam Bit Alcantara, Domino, Lisa Cortez, Flor de Lisa Reyes, Beatriz Bas Ilan, Melody Lapiawen, Clarita Domingo, Tesetsu Balansay, Kabugaw, Suyo, Ilocos. Hasta mo tun kanapagayam Willie Romero, Tinaglawan, Santo Domingo, Ilocos. Mr. and Miss Berhelio Predelina Domingo and family, Mr. and Mrs. Benamin Brenda Rante and family, kini Mr. Helio Marpes Domingo and family, ki Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocos. Hasta mo tun kanapagayam Joe Bilingawat Salon, Adelina Bugasto, Tidarapida, Kandong City. Kablawan tayo mo ni Edwin Asorin Bisquera, Tibang Gadabra, Dites Mina, Tikabgaburaw, Burgos, Ilocos. Hasta mo tin Joper Bilaso, Joffrey Langkikan, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo mo na pagayam Jose Valdez, Ligaya Balvin, Claudine Baruga, Danny De Rosario, Miriam Corbeto, ni John Balucanag, ni Sansan Sumakyab, kinagiti amin na kakadwada, si Claudine Nestor de Barangay, Bidbiday Galimuyod, Ilocos. Hasta mo tin Cesar Gakutan, Yulita Gakutan, in Gakutan family, San Nicolas, Kandong City. Ablawan tayo mo ni retired Master Sergeant Arturo Pasion, Kura Pasion, Kati Pasion, ni Cesar ni Barangay Captain, Mr. and Mrs. Rubin Mamaklay ti Barangay San Roque, Santiago, Ilocos. Hasta mo tin kin Matiri sa Gaboy,
ni Danar Bertangad, Lucila Elgamo ni Usang Reclusado, ti Barangay Rubio Galimuyod, Ilocos Oran. Kablawan tayo mo iti pagayam ang Elisabon Selection and Family ti Kabarwan San Emilio, Ilocos Oran, ni Maribal di ti Patak, Burgos, Ilocos Oran, ni Dennis Madriaga ti Bangga Dabra, Augusto Mico Alurina ti Suyo, Ilocos Oran, kini Angel Arsina Tabur Narbacan, Ilocos Oran. Kastamutin kara Mr. and Mrs. Geoffrey Lisa Gambito in family, Arling Galon in family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Kastamutin kara Mr. and Mrs. G.R. Myla Garnasi Gawat in family, ti Barangay Katirman, Candon City. Mablawan tayo mo ti Angki Malano, ti Bangar La Union, ni Lilia Dagno ti Kasilagan, Banayuyo, Ilocos Oran, Isali Kodjama ti Santa Cruz, Ilocos Oran. Hasta mo ti Leni Ramirez, ti Madarang Salcido, Ilocos Oran, ni Rila Marca ti Kimarin Salcido, Ilocos Oran, kini Marcial Bravo, ti Santiburcio Salcido, Ilocos Oran. Mablawan tayo mo ti Mercy Gaborat, ni Ira Crisanto, ni Rexon Kines, Manuela Kines ti Barangay San Nicolas, Candon City. Kablawan tayo mga ni Florante Gramay sa Santo Tomas, Candon City, ni Lia Gawat, ni Silgawat, Loris Gawat, ni Barangay Katirman, Candon City. Hasta mo tinggal Mr. and Mrs. Abraham Abalos and family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano and family, Mr. and Mrs. Reño Antolin and family, Mr. Gregorio Abalos and family, Mrs. Edna Escobar and family, kini Mr. and Mrs. Abraham Abalos Jr. and family, ti Barangay Sabangan, Pinggan, Burgos, Ilocos Oran. Pablawan tayo pa ni Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz, ti Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocos Oran. Hasta mo ting Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, ti Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocos Oran. Kene Brenda Lopez Ariola, ti Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocos Oran. Kita tinggal tidak ni yung intay basa. Managapo kil pagayam Martes Bies Karaoke ti Malummen Tuaw Cagayan. Hindi ito kita dasa di Pagilian Abu Dhabi. Ti Dani Unana Paulwan Araraw. Tang tangadek ti tangatang nga arig na makipagrekrik na iti naginsen nga uawitek ita nga agdama nadagsen ti barukong nupayjak itinggi na umukok nisam amang parpartara igid ti lulwa. Natibkurak, win natibkurak, kunkunak iti nakem. Mimjak mapingdan, puso makarik na iti sam. Kaya rigak ti bato, amay aleng-aleng. May budde kak
may dadanis kin may rurumon. Kitno kumalayngon, pudno may sak kabato. Tauray ag titinimog, ag didinung partayo. Jak marik na panakasugat, dahi to'y puso. Nga uray madurdurak, pay tinapino. May sakmet at tao anadan ni tibiyag. Ikagumak tiagraw kin nagsalukag. Apay anadangkok kanyak ni gasat. Panakapay adda malaklak amak. Mapili kadi tagbalayge. Ti pakaypaayan ni tiragsak. Ti makatunoy kadagiti arapap. Ti madan natalna. Pit natalinay abiyag. Kak nun tuwa mawaknitan, nalidem matangatang. Kak nuwa sumiray tiraya, akal kalikagumak. Magunod ko pa'y ngata, ragsak ti masakbayan. No si babaludak, isinalidem. Apasiti pakasaritaan. Raita ti Daniel na paulwan araraw. Nanagapogin Martis bis karoke ti malumin tuaw Cagayan. Hingga ito tada sa Pagilian Abu Dhabi. Kita timot nga ro ti may sa sunata may pakuyog ti Daniel na. Tapno ang biyag ko iti baliwa. Tapnon ayan-ayat tagtali nga lataan na santa. Ing patigkat na pudno, ing paaykot amin ko. Tapno laeng magunod ko, dati apam mateg mo. Ngeman yan nga ulpit mo, taing kalang mo to'y puso. Sawem ko mat makaiga puta si kamet tentay imagayo. Ing patigkat na pudno, ing paaykot amin ko. Tapno laeng magunod ko, dati apam mateg mo. Ngeman yan nga ulpit mo, taing kalang mo to'y puso.
musika mettentay imadayo sawen kumakanya sawen no ada nagbigduta tapno amok biyag ko iti baliwa tapno na yan ayat tagtali na edlataan na santa sawem kumakanya sawem no ada nagbigduta tapno amok biyag ko iti baliwa tapno na yan ayat tagtali na edlataan na santa sawem kumakanya sawem no ada nagbigduta tapno amok biyag ko iti baliwa tapno na yan ayat tagtali na edlataan na santa. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising aglako tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep aglako na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085 ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon Mila Unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung nagkaapok at for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my three distrito tayo ito nagaduga ng Belgian si Balbalayda, they daduman sa akin pa
masapol daw umalis di balbalayda. So, iimbilin po dati tupad na ma-distribute at takto para dati kalaki within. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Ngam maperper dita awa mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, nagpaaramid at kadambak ko ito hindi nga gararamid nga may isa. Una na nagyay tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic sir, awanti na ilalok na no preservatives added kung na yay. How to cook kadaw yay. Pagmaride, pagbali ng mga chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then, DJ 9 kilos, 4 days. Less than 200 rules. Lututo maka ison ati katulungat ti unig ti pamilya ko makatulong dito bing para kanyak sir na pinta sa laumay. Tanalagan mo, nganin ta kayang-kaya mo ito so kumakunak kita siya. Dati tableya sir, ready to eat. Ipangan mo tin na po yun na niya. Natibig-big aramidem nga chocolate drink. Slakapen. Naimas nakirad ka sir. Wala tatay ka kasi agam kamagam ka kasi mo ti tao nga gumayagala diyan ko nga maaramid de ipang ko diyan. Aging dana ti kabaelak sir hanggang isurrender. Ngayon, dagi anak ko, isa ti treater no na sumaruno. May pakaamo na siya at ti produkto tayo nga kakao dito Salcedo. Dan 30 minutos, kalpasan ti oras nga alas 7. Ikablawan sa Rudia Pagayam, Susan Galutan ti Bagani Campo, Candon City, Nininaw sa Katerman, Candon City, Nirik Saldua ti Kamaraw, Narbacan, Nilokosora, Kinilaria Kisay, Tambulugan, Narbacan, Nilokosora. Kasta mo tingin Victor Abaya, Tikamanggan, Santa Cruz, Ilocos, Nidayan Cortado, Tikalawan, Candon City, Niria Palya, Tilubong, Santa Lucia, Ilocos. Hasta mo tingira Mr. and Mrs. Bini Violeta Alcantara and family, Tiansad San Esteban, Ilocos, Ingenia Linmina, Tikabkaburaw, Burgos, Ilocos. Ablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Danilo Lucy Galliso and family, Mr. and Mrs. Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. and Mrs. Raymond Doliente and family, Dominator Alcantara Jr. and family, Meleniego and family, Sophie Lubalben and family Tubalben, Virel Lubalben and family, Dennis Aguilara, Benedicto Kodjamat Jr. and family, Rubin Kodjamat in family barangay Alangigan Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo ni Darwin Pantaleon, Alexander Pantaleon, Tigapang Pilarabra, ni Gato Reyes, Tukipa Luba Abra,
ni Madeline Monses, si Tamak Villavisusa Abra. Mablawan tayo mo ni Melchor Doña, Paulino Doña, Irwin Doña, Joseph Burita, ti Barangay, Buter Santa Maria, Ilocosor. Mablawan tayo pa na pagayam, Saire Atubia, Charlotte Aglusolos, Nulever Kodjama, Tin Family, Tin Makawayan, Borgos, Ilocosor. Kastamot tin gra Mr. and Mrs. Frederick Marcel Combas and family, Pilimar Combas, Presel Belino Combas, Candida Combas de Barangay, Gayaman Luba Abra. Ablawan tayo pa ni Ibi Nicanor, Eduardo Nicanor, ni Patar Agno Pangasinan, kaya kastamutan ni Lailani Rivera, di Barangay Barlo Millsite, Mabini, Pangasinan. Ablawan tayo pa na pagayam, Fatima Valdez, Edwin Valdez, Nerly Valdez, Will Kamat, Ricardo Sabado, Tico Rui Santol La Union, Kastamot ka Albert Rapada, Opring Riquepo, Mr. and Miss Boy Ganaban and family, si Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Mablawan tayo mo ni Warlita Pascua Cortez, ti Kalangkwasan, Salcido, Ilocosora, ni John Rogudo at Bugboga, Santa Cruz, Ilocosora, kini Marisa Rubia, ti Kalitong, Borgos, Ilocosora. Hasta kina Arnel Garcia, Joby Garcia, Ira Garcia, ti Sabuanan, Santa Lucia, Ilocosora. Mablawan tayo mo na pagayam, Wilson Calindas, mga Pilipinas, Liga Gallardo, Crisanta, Villacarta, Mili Gambon, Mr. and Mrs. Nanding Pili, Galutin Family, si Barangay Bagani, Gabora, Candon City. Kablawan tayo mga pagayam, Thierry Alcantara and family, Marlene Petarque and family, Dilay Alcantara and family, Los Alcantara and family, Ismael Gabo and family, Mr. and Miss Robin Norma Valdez and family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Hasta mo ng Lito Turalba and family, Leo Turalba and family, ti Kalumbaya Galimuyo de Ilocosora. Kene Divina Rosendo, si Kalimugtong Galimuyod, Ilocosora. Ablawan tayo pa ni Perlita Mika Ironilla, Edita Manzano, si Barangay Kaliwakio, Salcido, Ilocosora. Hasta mo itong Dinana Kasim, ti Butobot, Balawan, La Union. Isali Baging, ti Talimpugo, Balawan, La Union. Ni Marta Sabado, Cassandra Antonio Cruz, Ginaburan, Balawan, La Union. Ablawan tayo mo ni Lorna Bumaksa, ti Poblacion Villavisusa Abra, Armila Bilandres ti Piliganabra, Anali Asuncion ti Bangadabra, Lorena Divina, ti Babalasiwan, Santa Maria, Ilocosora, Kinimirian Barceros, ti Pakang Santa Maria, Ilocosora. Kita tuy pangaro ti Pamalagip Manipod Master Control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor
for our teachers. And this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Today, apos na pay out ni natin ang programa ng Tulong Eskwela Program na nagdaputi programa ni DSWD na ayuda para sa kapos-kita. Isugamit nato ang programa na nag-request ni President Bongbong Marcos na amin ang pamilya na mapawag ng financial assistance. So, napanunod At dapat sa 18 minutos, kasangwanan ti oras ng alas 8. Kitkablawan tayo ruda pagayam, Artemio Cabangcala, Constantino Dolormente, Irenio Cabangcala, Cito Barcheta, Hilario Cabangcala, Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosora. Hasta mo itong karapagayam, Rolando Gamuso and family, Kibagar, Candon City, Roger Rodriguez and family, San Isidro, Candon City. Hasta mo itong kara Mr. and Mrs. Roy Jodelin Romero,
Joana Romero ni Joao Romero, ti 6-2 ni Romano Candays, Rubio Galimuyo de Locosara. Pablawan tayo mo na pagayam, Angel Racoya, ti Lantag Santa Cruz de Locosara, ni Agnes Obrero ti Talab Bantay Locosara, ni Linda Ontarel si Ontara, Tariwas Bani Pangasinan. Hasta mo tingin Anita Labayog, Din Wandas Monsing Arsiaga, ti Bigbiga Sudipon La Union. Kablawan tayo mo ni Alex Manaog in family, ti Sapang Galimuyo di Locosara, ni Pastorano in family, ti Rubio Galimuyo di Locosara, kay ni Rebecca Dagsi in family, ti Kalungbuyan Galimuyo di Locosara. Kablawan tayo mo ni Melba Rosario, Imelda Valdez sa Barangay Patpata sa Candon City. Hasta mo ting Camille Gasatan, ti Paypayad Candon City, ni Hasta mo ting Bel Magani Gabuat in family, ti Pariok Paris Candon City, ni Nagalon in family, ti Pariok Sikin Candon City, kin Daniel Galcon ti Kalawan Candon City. Kablawan tayo mo ni Edna Tolentino, ti Silag Santa Maria Ilocosara, ni Linda Inorelia ti Arnap, Salcido Ilocosara, ni Princess Bulburo ti Capurao, Santiago Ilocosara, ni Venus Monte Tubidan, ti La Trinidad Benguet. Kablawan tayo pa ni Belma Sulibon in family, John Sulibon in family, si Mabilig Siga Ilocosara. Hasta mo tinggal Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista in family, Nipi Bautista in family, si Barrientos Luna La Union. Kablawan tayo mo Jericho, Lucero Tiquereno Tagudin Ilocosara, Kinimina Isladi Chararampang, Balawan La Union. Hablawan tayo pa ni Batot Las Igan Gawasin, ni Jaime Francia, Romil Francia, Jefferson Inorelia, Doming Inorelia, Luis Ganad, Mr. and Mrs. Clayford Eileen Ganad, si Concepcion Gregorio del Pilar. Hasta mo tingin Norme Batingan, Mayan Batingan, Rio Batingan, ti Barangay de Guzman, Mabini, Pangasinan, kay Gastamo ting Merlinuma, and family ti Samang Norte, Bulinaw, Pangasinan. Ablawan tayo mo ni Duna Bungan, Disi Orbos, Jamaica Maymay Rosel Largo, Asli Tumbaga Maricela Bungan, ti Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Kita tingarunin ti Maudia Sonata, amay ruknoy karakay amin na pada-pada.
At dapat sa 10 minutos, kasangwanan ti oras nga alas 8, ngentay panagpakada. Una na rito ni Roelio Mayo Baldo, na imbagarabim manong ko, God bless. Well, ni Roelio Baldo, may sa daytoy, mahinti ti Don Philip Marketing Corporation, Itabilya sis Pangasinan, Kinordanita Pangasinan. Birokin nyo lang isunan, nung kasapulan nyo ti agkamotor. Sige dang irwaran na kayo daita. Roelio Mayo Ubaldo, Don Philip Pangasinan. Ita Eastern Pangasinan. Kita blawan tayo roda pagayam, Rita Puro ti Kabugaw Ilocosora, ni Wendel Loreta ti Magsingal Ilocosora, Edgar Marquez ti Bukayabra, Abi Kitasol, Joshua Kitasol, ti Kawayan Ilocosora. Hasta mo tin grapagayam, Roelio de la Cruz in family, Titinan Santa Maria Ilocosora, Arnold Doeling and family, Pidasay Narbacan Ilocosora, Espirito Salvador and family, ti Kabarwan Santa Maria Ilocosora, kay Florencio Suleba and family, Tapato San Esteban Ilocosora. Hasta mo ti Glenn Veras and family, ti Bangbangar Burgos Ilocosora, ni Alci Ancita and family, ti Banglayan Narbacan Ilocosora, Anthony Dueling and family, Tabor Narbacan Ilocosora, and Sunny Calderon and family, ti Kenarayan Narbacan Ilocosora. Kita tuyin lagi ti branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Kaso installment, anya pa itururayin nyo kagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makailuwar ti motoryo, ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation. Manipod kan Dumbrals Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, Ken Abra. Ken kastamutin kiti amin na sangana, Manipod Region 1 ng Ganat Region 5. At dati agur oraya 1,000 pesos. Kadad dati makuyog na customer ang makailuwarte motor na. No at dati sa Lutsulyo tumawag, hiday ito yung cellphone number 0927-695299. Bino kumontak ti Bia Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Karagiti na rakama ta branch office, ti Don Philip Marketing Corporation, saan nyo liplipatan ng ibaga, tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Binoy bagayo ng ugyo, ti radyo tiradpas karagiti amin, isa kakapinta sa babalasang, ti opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnoy sige na maala yung mutlang, ti 1,000 pesos, no makailuwar ti motorsiklo, ti customer. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, ket ti requirements to valid ID, ken may salang ako mikara. Don Philip Marketing tagur uray kada kayo. Dagitay mo't nakabayaran ti motorsiklo na, yung kayalanin dagiti original luwar siyara, ti motoryo to opisina, ti Don Philip Marketing Corporation, Kandon Branch, Kandon City. Hasta mo tinagatisan pa nakaala, iti plaka ti motorsiklo na, manipod tawon 2017, agpababa 2014 ng kayalanan, binoy claim sa dya opisina, ti LTO District, Kandon City. Ito ko yung lang nagitay, Xerox copy ti original URCR, ti motoryo, agraman valid ID. Alawin papagayam nila, agsipod talibos manin, ti oras na dito yung programa sa umibingayo kinandani tilkanja, kitinton manon malam no Lunes, padaanan yung tumanin, ti sasangbay ti kabredayaw wapag teganyo.
Alawin papagayam nila, ibatimin tinaimbag nga oras, ken rabiyo amin na pada-pada. Itinagan ti Master Control, Menji Ruel Laranang, pastamutin ti TV Side TPN Channel 13, ni John Vincent Gumintong. Ken to'y pagayam yu, Manong Lito Alcantara, dito'y I love you all, babayo.